Nyuma ya seneta wa Meru KATHURI Murungi kuga agatara maminista bawe barabaka mutetheira kiri kuthuja na guchunga kaunti ya Meru kiutumiri bwa mbeca antu mwanya ni bachumirite Kwarîria ontu bobo akere David BARIURIA wari sisi thirikari ne Peter Munyaruga ujo KATHURI akuga ni ngugi ya MCA na kwa seneta KATHURI abati kurumira ngugi ya kuretera Meru mbeca kumakiri thirikari nene kiri yende kivera kugurira antu ngombe BARIURIA aruga ni chiria rirega ni unturigo kiria kinya kiwanda kieria gakangeta KCC kiria kiagwire Dennis Mugende na kurikithia kama shinani kuma Southiment ondi yankuseni city tinambe na gukujirwa kaunti ya Meru gatigati ka seneta KATHURI Murungi na gavana KAWIRA MWANGAZA mono mantu yegi gukonera na gutwiria NGUGI David BARIU uria ari PS thirikari ni gavana Peter Munya ali na kirira ki seneta wetu for example juzi tulibirwa kiwa akeya kwa oversight county government ya Meru ora karika senator ati on the ground muntu ori on the ground ni MCA na gavana akithithia budget yewe number 1 ni lazima department on the proposals na department si athithia proposals proposal iaikwa county assembly chaikwa county assembly ka interrogate budget bakona allocation yembecha na athithithitwe na baba hekira input yo bekira input ba mekelokia kana baka recommend some amendments ba recommend gavana kanenkerwa gavana no ekethi ba witikaniria aekira saini budget wende ikambiri otumirwa in the county government now antu baba bachoka bakathithia kintu oversight na oversight niyo ni kwira gavana atiri itwakunekere mbecha kiasi fulani na waua mirandi ikathithika kiasi fulani na nonto MCAs ba omuntu umete kiwango ne kita wa ward na kumenya mirandi ira gavana wita akathithia ndene wandi ewe yonto for example wandi ekwentu betwe na ara twina Nkunja mheshimiwa Nkunja wa MCA Nkunja akolelia budget ira kona atiri gavana wire nkenja bwaho ngaka kirasi kandika arimo baba kwandikwa kana batirandikwa kithira batirandikwa then by assembly bakathithia report ire thithwa then igeta senate yeta senate ro ya senate ya oversight ni ekathithika na ngugi ine ni seneta ariuga ni kuretera thirikari ya county mbeca ta uria akuwa thirikari ya Munya ya mukaira mbeca kuma thirikari nene iteteri ni seneta uria ari kuta wekira itu Murungi ke thirikari ire ari mbere twambirie na bilioni 6 by the time tukiuma ciari ukinya bilioni 8 na thai bilioni ireo ni bilioni 12 icio thirikari wila lakini mbu atiri KATHURI wewe bati kwithia ki pressurize thirikari kenda mbia ciya mwanka thai thirikari cia county itona mbecha mieri 3 endi kinyo oversight ya kuwira ri kaki ya oversight kuntu gutena mbia na mbere abati kureta mbecha then ndi aka MCAs na baka oversight baka andikwa report ya bethera senate bakona getha report ire isawa ketha isawa gavana yetu aketha isawa lakini ndiko ya kuokotha gutikubwa mantu yeye gavana KAWIRA kugura ng'ombe ariuga na akoni gatethia mono kinya factory ya iria yarugurirwe kangeta na itikuona iria ke kuhusu mantu ng'ombe ira gavana wetu akaure antu betu ba Meru oni nkuonga ntatu mukono nonto gavana wetu akeya kura ng'ombe yu na inkomenya akaura igeta kiri antu betu ba Meru number 1 ikethe fainde nene sana kiri antu betu ba Meru nonto woni inda service and director wa New KCC ira company ire ya ka factory yeria ara kangeta itarato ara waziri wa kuma agriculture kuma Meru na nda serve ndi director na factory mwanka thai itambire cooperate ne nonto iria rite kuoneka na iria rare kuoneka especially party yetu yembe na tiania ni lita 2,000 wite lita 3,000 na factory irenda lita 50,000 on daily basis kenda yomba cooperate ng'ombe ira gavana excellence bishop KAWIRA akuwa akaura nontu na atwirite akaura wandi ng'ombe yana ng'ombe ira se ya ntorene twibwethia kintu kikario group ikundi kwa hivyo mture ya wa ng'ombe imwe igasiarana tukaya na kuumwanga kutugote muntu ataye wa ng'ombe dene ntura ya thiruruje ne wandi tatala yoya kurira nto ng'ombe iyo puisana nonto mamenya ri ararite kiumanire no ara uraira nto ng'ombe na nara na ne kemeru yonde na kuranira ngo
ng'ombe kou ende nyake ya kuendelea na mjandala yo kuranira ng'ombe ni ngwetekia meciombe omuciora yo tuciombo yokethera yo na ng'ombe na inkona mjandala yo no ntumama na isi protocol irabanga tika kanjiriria katwira kwethia bokuranira ng'ombe. Dennis Mugendi, Weru Njuma, mucini o MAUA, kaunti ya Meru.